Okay. Của Thu mày lấy number của Thu đó thì có chơi ní sợ lo sổ sợ thiên đó là sau này đến ní cho rồi đến ní chỗ last ní chỗ finalist ní chỗ finalist 3 finalists okay okay từ mày lấy number Blau Jessica. Okay. Để từ mãi lên number chua Nina. Okay. Từ mãi lên number Sha Brian. Okay. Từ number của yêu phụ tận đây nó liên hợp bé từ nè công chúa là xin thông na và tàu thi bé. Yes. Okay. Okay. Từ mãi lên number Blau Jessica. Sợi bóng đấu chiều. Okay. Lagi ni wala na. Should từ của Thu á thì do từ first place từ của Thu á. Okay. Okay. Từ của Thu á. Okay. Từ number yeah là từ này của Thu. Để cho bé từ những con chúa. Đó xin thông đã. Yeah, cho show nó đấy. Cho khổ chỉ khổ về đó này. Đến được chiếu birthday. Sasha's birthday. Okay. Nia tu tí đại rau. Yeah, từ rau đấy. Từ rau. 我也被读两个做了行动拿手那样。Number 做你的。喂，做呢個獨幕啊！Okay. Yeah. First place 34. Second place. No. Second place. Yeah, 50 with Jicho. Third place of 40. You don't need it. Okay. 你们觉得我们强？Tao cho tương thải và như là hay cho luôn nó cho bé nhát tí nữa đâu hỏi tiền vì mua có gì mua có nó cho bé xí em ok lo chuyện thế sao cho nó thôi biết thôi được nó lúc có nó thế lo xí nó lúc đó lúc sò nữa everyone you guys all did a really good job so all the improv was great I love it and I wish that and I hope that we can do this more cho trong xe cho number lão cho người gì number Nina
热线里。大家知道耶 number 8了，it's a really high one channel, you know, it's okay. Okay. 不用写给他们，they are more friendly, right? Yeah. Yeah, it was really fun. I agree. It was really fun. All the improv was super funny, and it was a great time. I hope you guys had a lot of fun too. Thank you to Ansu Singh for making this happen, and everyone else that helped with it. Me, come on, I think like a lot of Thank you to Auntie Lee and Uncle Dave for making this happen. And congratulations to the first runner-up and the second runner-up. Me? The second runner-up. No, she's the runner-up. Everybody's first runner-up, second runner-up. That's the one. So, you all been congratulations on all. Okay, so cái kia của chị nó sẽ bây giờ mình sẽขึ้นเยอะนะกูหากินไม่ต้องมาเดี๋ยวนะ Okay. Bye. ไปไหนเนี่ยไปแรกคือเยอะ Okay. 감사합니다. Since today is celebrate Sarah's birthday, so let's have the birthday girl come up and say something. โอเค ก็ป้องแล้ว 괜찮아. I'm really okay. Thank you for coming today. Really good birthday and chill birthday, but early birthday. I'm turning 24, and thank you everyone for coming. Thank you Yating for coming up with the idea of Hmong clothes so that we can wear our Hmong clothes. Because I've been buying a lot of Hmong clothes, and I was sad that but I was able to wear my first outfit that I bought this year. Even though it's kind of cheap, but it's pretty. Thank you for making everything happen. Thank you for coming today, even though during this COVID, and enjoying the whole day together with me. And thank you, everyone. That's it. I thought you were gonna come up call. I heard money, that's like. Say? over here Oh. โอเคใครกูมาลองมองเลยชื่อจ๊ะชื่อเหรอชื่อจ๊ะเนี่ยก็เหนียวฮัลโหลเมียนาลีเนี่ยมาลีสะโพกชื่อจ๊ะlúc nào giờ này nó in lúc rồi nè lúc nào giờ lúc chi lúc bảy tệ thia nó đã bị trâu thia chỉ qua mong đủ dễ thia ô trời trong rồi lúc nào nè cho nên sẽ đợi thì tốt nè lúc nào nè đến thế ý sùng chi mà là bỏ ý rau thì nó họ to bỏ được vang được chế nó họ chưa mua tỏ tệ và là tên mong đủ dễ start từ New Year sắc mấy từ New Year mà say New Year or New Year personal New Year không đồng ý đâu có thể cái một cùng New Year cho em muốn mà bị July all the way một tuần to December em thì có một xã thì ít số nó celebrate cho chúng mà có celebrate from July to December nó that's half a year thấy chớ rồi nó còn gì yeah so nếu nói nói rằng và nên nó bây giờ celebrate ít cho cái tia tôi nói là tia cho nó như khẩu vị thì nên sẽ là to okay ôi chú bỏ nữa Okay. EOB birthday đó. EOB. Happy birthday to you.
我直掉一掉，直掉，我直掉，出點啊？來地出來一定係拖下沙。耶，你先下。Happy 24. Happy 24. Cái nào bên con sao lầu đấy không? Con lầu. Hey, so the game continues. When does it start? Not yet. Not Okay, yet. we'll download it. Bumble and just share folder up and we're gonna go inside. Okay. Thank you. Thank you for Thank you everyone for participating. Well, thank you for even though I was maybe I don't know. You did good. Still got one foot. Like, where's the talent? I'm just kidding. What's the people? Alright, so, goodbye. Wait.